አንድ ሰው እምነት መኖር አለበት። ጸሎቴን በማደርግበት ጊዜ ለአንድ ሰው አይደለም፣ ለማንም ሰው ለታመመ ሰው ሁሉ Tekle Gabriel believes in God and believes in the power of traditional, non-Western medicine. He believes he can cure even the most serious diseases. And Tekle's patients believe in him. ምንም ያለ ሌላ 4 years ago, Abebe Me'eza, a 60-year-old housewife, mother and grandmother, was diagnosed with breast cancer at a modern hospital. Rather than resorting to expensive and drastic chemotherapy and surgery, she instead turned to traditional medicine, a practice grounded in faith and religion. የምፈልገው እግዚአብሔር እንዲምረኝና ንጹህ እንደሆነ ይሄን በሽታ እንዲምረኝ ነው። ሌላ ምንም አልፈልግም። For example, people in our country, they go to the traditional medicine, one, because the modern medicine is not accessible easily, maybe expensive, so the traditional medicine is very much less expensive, easily accessible. ሊቀ ካህናት ሆኖ በምትበልጠውና በምትሻለው በእጆችም ባልተሰራች ለዚህ ፍጥረት ባልሆነች ድንኳን ስትመጣ ደግሞ በጣም ተበላሽቶ ነበር። እጅግ በጣም ተበላሽቶ ነበር። ሽታ ነበረው። When she was diagnosed, the doctor told her to surgically remove her breast. However, after seeing friends die from post-surgery infections, Abebe refused. Now she visits Tekle every couple of days to reapply topical medicine and change dressings, hoping a cure is in sight. Tekle's work does not stop when he goes home. With help from family and employees, he grows plants to produce medicines, ointments, and salves. Like everything else in Tekle's life, this process is also a religious one. እነዚህን መድኃኒቶችን ደግሞ ጸሎት አደርግባቸዋለሁ፣ እግዚአብሔርን እለምናለሁ። የተማርኩትን ጸሎት በእነዚህ ላይ ደግማለሁ፣ ጸሎት አደርጋለሁ። አምላክ ሆይ ባርክልኝ ብዬ እነዚህን መድኃኒቶች ሁሉ በሚሰሩበት ጊዜ ሁሉ ከእምነት ጋር ነው። እጽዋቶቹ ከዱር ሲቆረጡ ገና ጸሎት አለ። እኔ ግን በጣም ደስ የሚለኝ ታመው ተጨንቀው መጥተው እዚህ በእኔ ሕክምና ተደርጎላቸው ድነው ሲሄዱ ከምንም በላይ አምላኬን እያለቀስኩ አመሰግነው። Modern doctors, using Western medical practices, told Abebe that a complete cure is not possible, especially without chemotherapy or surgery. But that does not shake her faith.
ማንም ሀያላን መንግስት የማይችለው እግዚአብሔር ነው የሚችለው። የትም ዓለም የትም ዶክተር የትም ስፔሻል የትም አገር ዓለም የትም ሰማይ ጨረቃ ቢወጡ አለ እግዚአብሔር አይሆንም።